Kelo singana go bana ba modimo a re no bala lendela modimo keng ya Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Amen. And then re sila te ro bala ditiro chapter 7 bona from verse 1 to 8 modimo a tshola go fa. Amen. 12 verse 1 to 4. Amen. Morena o bulekile Abraham a re tlogela lefatshe le la geno le metswalo ya gago le ngwako wa tatago o ye nageng ye ke tlo go laetša yone gobane ke tlo go dira setšhaba se segolo ke tlo go tšhegofatša ka godiša leina la gago mme wena o tlo ba tšhegofatša ke tlo tšhegofatša ba ba go tšhegofatšago ka roga ba ba go rogago mme meloko ka moka ya lefatshe e tlo tšhegofatšwa ka wena. Abraham a dira se morena a moditšego sona a tloga Loto a tloga le yena. Abraham ge a tloga Harane e be e le monna wa nywaga ye masome a šupago le nywaga ye mehlano. Amen. Silela go ditiro chapter 7 from verse 1 to 8. Hallelujah. 1 to 8. Yeah. Yona le kwetse bana ka mokao moprista ye mogolo a re a taba tšeo di dutše bjalo. Stefane a fetola a re banna ba gešo le botate modimo wa letago o iponaditše go Abrahama tata wešo mola a sa le kua Mesopotamiya a sešo a aga Harane a mo laela a re tlogela lefatshe la geno le metswalo ya gago o ye nageng ye ke tlogo go laetša yona ya ba gona a tlogago nageng ya Bakalatia a aga Harane. Ge tatagwe a kwile modimo a mo tloša fao a mo tliša nageng yeno le agilego go yona bjale a se mo arolele karolo mo go yona le ge e ka ba bophara bja lwao a fo mo kulufediša a re o tlo mo fa naga ye ya ba ya gagwe le ya bana ba gagwe ba ba tlogo ba gona ke ge a sešo a ba le ngwana se modimo a moditšego sona se sego bana ba gago ba tlo falalela nageng eširi ba tlo ba dira bathanka ba ba tlhakiša dinago ye makgolo a mane mme setšhaba seo ba tlogo ba bathanka ba sona modimo a re ke tlo se šekiša ya tlo ba bona ba tlogo utlwana bona ba tla ba direla nna felo fa a mo fa kgwebano ya lebollo ge bo dutše bjalo. Abraham a tswala Isaka a molota ka letšatši la seswai. Isaka a tswala Jakobo a tswala botata wešo ba bagolo ba 12. Amen. Hallelujah. O se xikwembu matimba tatana wena mutunguluxi wa tilo ni misava ni le ka madyambu swi ta swoka xikwembu xa matimba tatana hi ta mahlweni ka wena ku wena wa tshembeka laha ku yala ku nga heriki na ku va i dyondzise xikwembu xa matimba tatana i vulavula leswaku xikwembu xa matimba i ta va na hina ku fika eminkarhini ya makumu ni le ka madyambu swi ta swonga siku ra wena leriwa ni ri hlayiwile xikwembu xa tintswalo ho satulunga a swi teki vutlhari bya munhu ku twisa rito ra wena loko wena hi xiviri yova xikwembu xa matimba tatana i nga va kona exikarhi ka hina xikwembu xa tintswalo ho satulunga yova xikwembu xa matimba tatana a ni no va instrument kambe wena hi xiviri sana xikwembu xa matimba tatana ku teka rito ra wena i ri vulavurisa u katekisa tindleve leti ti nga ta ku yingisela xikwembu xa matimba tatana i katekisa nomo lowu nga ta wu tirhisa ku vulavula na kereke ya wena a ku heteleli xikwembu xa matimba tatana hi ku twa leswaku wena i xikwembu lexi vulavulaka eka minkarhi ya makumu hikuva i tshembise leswaku hi ta va na hina yova xikwembu xa matimba tatana ya ku yela ku nga heriki katekisa xikwembu xa matimba tatana hinkwaswo leswi nga ta humelela xikwembu xa tintswalo hi hlomula mimoya hinkwayo leyi satana a nga ringeta ku yikisa xikwembu xa matimba tatana ku disturba service ya wena xikwembu xa tintswalo mo kwetima ku vona lowu nga ta teka vulawuri yova xikwembu xa matimba tatana leswaku ku heteleleni ku nga vonakali munhu kambe a ku vonakali vukona bya wena xikwembu xa tintswalo hi ku ya hi laha ku nga heriki hi tintswalo ni rhandzi ka n'wana wa Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. Amen. Raliwa vanhu va modimo le ka tsiya mazulu. Amen. Hallelujah. Wa re dirisa modimo le vitong le le na le maatla la Kreste Jesu. Amen. We want to lay our precious brother mola. Amen. Glory. Modimo mo tlhonolofatse re ya mo tiva ke ngwana wa bo rena moreneng. Amen. Then ba le felang le eta potoli ya mona bo militong e mengwe. Amen. Hallelujah. Modimo mo tlhonolofatse ka re ke se bolelang ka David a re ke bile ka thao ba re ntukhu ya morena. Yeah. And re tiwa le ya mo modimo re tsamaya re na le expectation ya re a re nya go utlwa motho a bolela re nya go utlwa modimo. Amen. Mara mtlhanga modimo o bolela taba e nngwe bana ba modimo re modimo o ile o ditaba tsa e di fitlhe and vein e a diritseng it is because o berekisitse motho
ka no le fasile aba khono go le modimo a bolela because a go batho ba lebele sore ke mo mara ka re modimo a ka re thusa seshiro se sa tloa ra ka re tlo bona program ya modimo special mo na go re phela mo yo ka no ke no ra ka re ba modimo re tlele pele ka tabanyana ila ya rena ya maloba ya moyo mokhetwa mo ne re bolela rena moyo mokhetwa ke eng so re bontshane re nona le manje a mmalwanyana mo motlhaka modimo a bontshang le mangwalo a bontshang moyo mokhetwa ke eng motlhaka modimo o bolela ona mo mokhetwa re tshwantse re o tsibe gobane as long as re sa o tsibe re ka se kgone wa moela and le ona le a re wa mmetse as long as sa tsibe re moyo mokhetwa o tlile go dira eng bana ba modimo o ka se kgone o tsiba re o teng mo wena kgotsa o teng because o na le something se o se dirang mo re badile mona e le ka utlwa gape re utlwa modimo o bolela ka ntate wa rena Abrahama mo tumelong gore before a bereka le ena batho ba modimo o mmotsa re a tloe ko nageng ya gabo a ye ko nageng e nngwe mara a re tsebe gore leeto le ne le tseya ka Abrahama batho ba modimo a se leeto la physical ka bokgore ka nanang ka teng e nkare borole swift ba re tloa soshango yo semovile re na le leeto la semoya le re tshwantse re le tsamaye batho ba modimo re tsebe re modimo a bolela a re e tloa mo nageng ya heno o bolela ditaba tsa mo semoyeng jaanong ke utlwile gore re a fetsa o ibala mola e bolela gore Abrahama ne a tshepile modimo and then a dira ka mokgwa modimo a molaetseng ka teng ke ka lebaka le modimo a nyaka o berekana le wena ngwana modimo wa o bitsa a ke re motlhaka modimo wa bolela a re church is a called out wa o bitsa ene a o bitsa o be lefelo le yena a o nyaka mo lona re a tle a bereke ka lona so Abraham modimo ne bana ba modimo ne a nyaka o circumcise Abraham mara ne a ka se kgone ra ka mofa lebollo a sa le nageng ya gabo a bona re go tshwanetse a re mo yena a tloe a ye ko nageng e nngwe gore a tle a kgone mofa lebollo le a mo tshepiseng lona jaanong lebollo le re bolelang ka lona batho ba modimo a re bolele ka lebollo la nama re bolela ka lebollo la ka mo dipelong ke se moyo o mokgetwa o leng sona motlhaka modimo a bolela a re as long as chick o kry-e lebollo le ngwana modimo nka no ema ke bolela ka molomo ka re ke mo Christ but I'm not a Christian or I'm still in a process ya go ba mo Christ a ke re malobane re bolela ka the great the master's plan ya modimo ya salvation and then we know more today re bolela ka a Holy Ghost ba ba third stage se mo Christ a tshwantse a be mo sona gore a tle a kgone go kry-a moyo o halalelang jaanong motlhaka modimo nako nngwe a rera motlhaka modimo o no utlwa a bolela taba gore a bolela taba ene he taba ya re e fitlhile gore a bolele gore I save the Lord o tlisa taba and then a e compare le ka lengwana jaanong mongwe a rera motlhaka modimo ba rwa modimo nako o no bona a fa example and e o le gore a o nyako o tšea shedi ka example e la a bolelang ko pele kwa o tlo fa lengwalo la bo sa example e ke bolela ka yona shi mara tse a fa example ka maloba go shone ke bontsha bana ba modimo ko ya masquerade ke re o bontsha tsela ya borapedi bana ba modimo ke leeto and leeto le bana motlhaka modimo tshwansa ka he batho re twa mo re tsamaya from one place to another and then robbery sa 3 a ke roka stedi ka mo train sa tshwara ticket ya no tshwatse sa mathomo o ya kae o ya go ticket officer o reka ticket and then ba o dumele go tsene ka mara platform motlhaka modimo ra as long as you ticket ba no na le assurance and o ka no re le a o jiga mo la platform o le tsetse train wa ba le show e bile wa kry-a o phokotse le matso mo potleng assurance mara it doesn't mean gore o yemetse train o tshwantse o itibana because it has a 3 years ya o shi kana motlhaka modimo ya o bolela train ke bolela ka yona ke bolela ka rapture and o tsibo re shi wa mo le kolobetse ya moyo mokhetho a wa tshwara e token ya re rapture yo tsi so bana ba modimo Holy Ghost motlhaka modimo ya bolela re mola re balile mona wa bo sa re ke lebullo la bullo tsa dipelo tsa bana motlhaka modimo mongwe ba modimo o fa ka he batho ba a bole a tlhalosa gore se sengwe se re ka se bolela ka moyo mokhetha ke estil ba re se tswallo ka speli borura a re se tswallo se la batho ba modimo ba tswalela ka sone he dilo di felletse no mongwe wa bolela a re o fa example hape ya wa bona le koloi e ba ipaka before ba tlo isila ba tshwantse ba tlise inspector ene inspector a tla ba modimo a fitla lebela ka re no mona se la ba spaka botse sikawa
a ka se dumele gore ba tle ba seo kana motlhanga modimo a re ke bulela ka re a bulela ka rena bjale ke re le batho re na le mekoti e tshwantse e tswalleng gore re ke re receive moya o halelela mongwe o bulela taba ne ke bulela le Mkhalabe ke re Mkhalabe ka khopela o be gona mo servicing ga le ka molo wa phuthe and then taba e mo mo profeta e bulela ke Mkhalabe ya mekoti re ka khona gore tle re disturb gore se ka khona wa moela moyo mo kheta because moyo mo kheta ke se tswalelo ka mkho re utlwaneng ka teng Mkhalabe mbalele mo spoken mo things se tsupula ke le a ke le yona ka Spain Mkhalabe ra tla re balele yona ka Spain re balele mo page 9 for le se uno bala paragraph number 25. Amen. Mo 9. Page 9. Oro burone basanya arere ke bolele mo modimo mo tlhaka modimo o bontsha gore Abraham ba mmilitse ka modimo gore a tse naheng ya gabo gore a ye le selo le modimo a tlo kgonang gore a tle a berekane le because o na le promise modimo a mo fileng yone bjane a re he ke bolela ka leeto la Abraham ke bolela ka he a tsamaya leeto la gore bana ba modimo o tshwantse a cheche mo tswalong e la ya sibi and then a tle mo tswalong ya go tswara sita ka le ka lentsi la modimo a ke re re le Mkhalabe le ka re balla yone 28 Hallelujah. Page 9 28 or a di tsamaisang le di tshwere 28 ba ka mo ka ba ka la gore modimo o dirile kgwerano le Abrahama la bona bana ba modimo moyo mokhetho le wona ke se re ka se bolelelang re re ikgwerano e modimo a irileng le Abraham amen ka morago ga ge a biditše Abrahama e le go seswantšho sa go bitša modumedi dikgono. A church is a called out. Bano modimo o na le promise a promise Abraham. Amen. Bano a bona a mmitse a tsena heng ela. Tsela pele ka yona bro ri ba. Abraham a tloa go tswa nageng ya gabo gomme a ya nageng ishi. O dula magareng ga batho ba mathoko gomme seo e be e le seswantšho sa ge modimo a bitša monna gore a tlogele kgopolo ya gago. La bona he modimo a o bitsa lefelo le a o beletsang mo lona gore wena o tle o tloele kgopolo ya gago ka yona because promise modimo a re tshepiseng yona bana ba modimo a ka se go fi yona as long as wena o sa le mo kgopolong ya gago that's why ke re motlhaka modimo o re bontsha re lentsi la modimo le re itswa a se leeto le la la o tsamaya from one point to another ka maoto bibele e re ntwa e re lwang bana ba modimo re lwang ntwa ya semoya no modimo a bitsa Abraham a bona Abraham a tshepegile motlhaka modimo a re ke he modimo a bitsa motho re a tseng mo kgopolong ya gago because our thought bana ba modimo bibele e re dikelelo tsa rena a di tshwanetsa modimo ebile di go fase too much ya modimo jaanong mola e ba le broro o ipeleletse 28 fela paragraph 28 fela a sukuluge sebing sa gagwe la bona bana ba modimo ge modimo a o bitsa a re o sukuluge sebing sa gago amen o retologa nakong yeo go tloa go setlhopha seo a bego a le go sona go phela ka setlhopheng se sengwe la bona bana ba modimo a ka se re se a promise as wrong re sa phela mo setlhopheng sela sa borena magareng ga mekhuta e meswa ya batho le modimo a o bitsa o bile tsa re o phela le mehuta e mengwe ya batho e seng ba le o tlwaetseng gore o tle o phele le bona ene o na le phephe o ra o bitse o bona a na le promise e modimo ne a na le yona le gore a tle a ire kgwerano le Abraham haleluya gomme ka gona morago ga ge modimo a hweditše Abrahama go ba motshepegi o tshepišo ye modimo a mo filego ya bona bana ba modimo Holy Ghost ke promise mara before modimo a o fa yona o nyaka o bona he wena o tshepana that's why bibele e re modimo a bona Abraham a tshepeile mo tshepisong e a mo fileng yona ka modimo wa tla o tlisa tshepiso ya hae e le kolobetse ya moyo motho amen ya gore o be a tla ba le ngwana le gore ka ngwana yo lefase le be le tla shogofatswa
nako yeo modimo o tiišetša tumelo ya gagwe tša go mofa seka Bibele yiri modimo o tiisetsa tumelo ya ka o mofa seka. Holy Ghost ba ba modimo ki promise ebile ke seka. Hallelujah. Sa go sa wena ba no o irile dilo le modimo and then modimo aba a o fa seka. Amen. Sa wena ba no a o sa le wa lefase o ngwana wa hae. Amen. Umi sika seo e be ile lebollo. Sika seo ne ile lebollo. Amen. Motlhaka modimo wa bolela mo a re bolela ka lebollo le a re bolela ka lebollo la nama. Re bolela ka lebollo la go la ditiro. Mme modimo e a itla bana ba modimo o berekana le yona and then wa itshatswa a ke ntlile bro a ibala gore motlhaka modimo a re he modimo a bitsa motho o tshwantsa le a ra motho re a sukulwe mo sebing sa hae. Amen. A tle mo lefelong le modimo a tlo khona gore a tle a berekane le yena. Amen. A re bolela re Holy Ghost bana ba modimo ke promise. Amen. And he promise ke modimo a re tshepisa gore fa boyena. Amen. Maro Bibele yere modimo a se modimo wa tlhaka-tlhaka. A ka se dule mo lefelong le senke le kolomakiwe. Amen. And then a tlo fa promise a promising yo. Amen. So mo bana ba modimo ka mkhokile bro a ba le molala bona re re bolela ka Holy Ghost re bolela ka lepullo la go bolotsa dipilo. Amen. Motlhaka modimo a re as long as senke modimo a bolotse pilo ya go ngwana modimo o skabe wa yema wa wena o mkrest. Amen. Because even some mathomo also really a new birth. Because if una le a new birth motlhaka modimo a re he una le a new birth ba no ke he o tla ba le motlhaka modimo o tshwere series ka mo ke tsore la e utlwela ya every Tuesday. Amen. Ya the revelation of Jesus Christ. Amen. Personally to you. Ka re no una le ni moyo mokheta. Amen. And wona moyo mokheta o ba modimo ke tumelo motlhaka modimo a re re dira modimo le re tumelo e tla ka ene ka o kwa ene o kwa ene le dira modimo ya le ka Abraham a kwele modimo ya bolela le ene a re itswa na hinya himo o ye na ishi. Amen. Modimo le Abraham a re bone ba ngangisana Abraham a re ke tswa ke a kae why o tseya modimo mo lentsing ya gae and then a tsamaya aya lefelo le modimo a mo tshepiseng go tlotla a mo fa lona ba no re bona ya engwe ya taba ya molo e moyo mokhetwa ba modimo moyo mokhetwa ke lebollo ene le modimo a o dira rona o go sa re wena you are separate a ke motlhaka modimo a re natural thing the type of spiritual thing mokhalabe ba yitse ba go tseng ko morago a ke re ne ba fela ba le isa ko men mokhalabe go la nama ene o bone ba re sa tsamaya le ba le kimtini are ke mashipuru eno le ngwana modimo re modimo a tle ba modimo a mo bless he modimo a re separate o tshwantse completely o separate gore a tle a ire mmereko hae and mmereko ba modimo is a complete job. That is why re bolela ka phuluso and re bala dispoken with some prophet a botse la itse re botsana magana go mkere hey wa itse sa le ka krea phuluso go dipere a ka I krea go dipere phuluso modimo o idirile khale ka tsatsatsi lela go canvas and then ya ba complete job. Modimo ya phulusa motho mo phuluse half mo phulusa completely and ya mo fetse mo phulusa ba modimo o mo fa setswalelo e le moyo o halela and now feel setswalelo ba modimo maloba ke re bontsha no re motlhaka modimo a bolela ka setswalelo se are ke security ke ownership ke completion o tsere ticket o sure o re sere le itla o tonamela mare o tlhoka moyo mokheta wa bana ba modimo a re ka no ba re furana re tlo moyo fala mo ka rector re ka se moyo ba because arna e tote so motlhaka modimo a re tshwantse re tle ka bana ba modimo ya ka lenaneo la modimo le la lentswe la modimo he re utlwa lentswe la modimo le re he le madi di nama di ka stele mo songwa le o motho mang le mang you must be born again and o tswetse sitsa mafelelo modimo a tle a o tswalele ka moyo o halela ka motlhaka modimo ya bolela a botsa bana ba modimo ka dilo tse di for example ka troke ba fetso ipaka mola o tshwantse o tle inspector right to inspector I bona re lo dilo di dutse a botsa amen ka no le modimo bana ba modimo ka lentswe la ye re fela re tla mo di service wa check amen and ya re check yo bona na go nngwe re sa khone receive moyo ga lela maphelo a rena hala ena pele le tsela ke ka lebaka la o krena go nngwe le di terror ba against terror mangwe ya rera mo ba ba
le odimo re ka stand ka re o blessa ke mang le odimo re tlo tsena ka ga re dirile thato ya modimo so moya o mokhetwa bana ba modimo go ya ka lentswe la modimo la bororo ke rile a ba le setsopola sela ke lebollo la go botsa dipilo a le fele ona mo e bile bana ba modimo ke setswallo ke esile lengwe le mo profetane ya le rata haholo la ba Efesians chapter 4 verse 8 re o fitile mo yo mokheta re ska be ra o nyamisa because re tswalletse mo ona o fitela letsatsi la tupulo ngwana modimo motlhaka modimo a bontsha ka re esile e botsa security ownership completion a ke se gore ngwana modimo a ka tsamaya le aka o tla ba re baloi ba reka ditlhare tsa go loya batho a ka tsamaya a tshuile because ena o tsene ka mo hara lefelo le abang protected ka sa fele so ke se ke moya o mokhetha o bona gore motlhaka modimo a bolela a re ke na le ke bolela le lena re what is the Holy Ghost and o krea bya mena e be go dira eng wa bona tsatsi le ne a rena this message ne shiki a fihle mo tawo ya mo mokhetha go dira eng mara wona se what it tlhalosetsa ke eng ene e be go kgona bona le go dira eng ke se tswalelo sa o tswalela wena wa ba siku wa ba le security internally for your soul. Amen. All right. So moya o mokhetwa bana ba modimo o botlhokwa batho ba tshwanetse ba o kreye ka he ba dumela lentswe la modimo ke re malo ba re ba le lengwalo la ditiro chapter 2 mo Petro ne a ba rerela he ba utlwa taba ela ya bahlaba dipilo that is why he re ka utlwela thero ka nnete thero bana ba modimo a ya fela nama e tletse dipilo tsa batho gore di hlabe ene di hlabe a batse di Petro a re sukulwa mo mongwe le mongwe a kolobetse mo leineng la Kriste Jesu. Amen. Bona motlhaka modimo a tlhalosa ka lebollo a re lebollo ke la banna mara automatically Sara ka re nanyetse ke Abraham le ena lebollo le o ka mo hara lona that is why re ka mo tabeng ya ba ya tapele ba kereke ba modimo mano ba re le ba le ngwana go sa ba ya tapele ba kereke le bona ba tshwantse ba tlale ka moya o halella seo se ra hore le ba ya tapele ba phutho ana le moya o mokhetwa gore re le ko lapeng la itshwantse e be moya o mokhetwa e o rulang from brother to sisters ya le go baneng so ene re taba ela e khona ba gona ba modimo motho a fetsa o tsia disinya rena go tle molaetsa o ene e bele bana ba modimo tsamang lo kolobetse he ba bua ba tlhaka ba modimo a ke ra ke ya bona nthela ba ira a ba no ira for shit it is true he ba encourage ro bala baby and then o rapele and then because le tsela modimo le ka this promise bana ba modimo le tswa rona le mo modimo a re bo se gore promise modimo o tlo re fa yona metheng ya bofelo ke le ngwana la Joel chapter 2 verse 28 le dira more le mafelong batho ba tlo tsamaya le a re basadi a ba re arera because modimo re tla tsholela moya na menka mo ene a ibya le modimo o boletse bjana a re mara le tlo era le tlo prophesize la bona dipono mara se no rere bjana moya o mokhetwa bana ba modimo o tlile se o se dirang a kere e rile ke le bollo e be le ke se tswalelo he o tlile ngwana modimo o tsamaisa tsileng ya nnete o ya o sa feleng because e be le wena a o tsa because motlhaka modimo a re wa go tshwantse o tsamaye mo tsileng ya nnete gore ke Christ ka sebile o tlile mo wena a o sa iphilela o philela yo a o setseng go teng ya shapapa and yena Christ o ba ba modimo ke yena bophelo bo bo sa feleng that is why a re motho a o kwa mantse a ke ya bolale a dumele yo a nthumileng o tshitse bophelo a tshilela bophelo bo bo sa feleng ene bophelo bo bo tshisa ka re go dumetse lentswe la modimo la no lentswe le re bolela ka Holy Ghost ba ke modimo ka sebile a tlile mo wena and then a bereke ka wena a nyaka hore motho a lwala a anointe bruru ka matso a bruru e se bruru a fodisa ile modimo a berekisa matso a mang a bruru fodisa motho jana ku bia no isle ka mo moya wa motho o tlile ba ba o ira dilo tse because a re he moya o tlile lengwalo la John chapter 12 if I'm not mistaken are that action it o dirala mo ngwaneng wa modimo a tletse ka moya wa lela le morena Jesu ne a di dira ngwana modimo o tlo ira le tsa o feta tsona because o fete taba e siela motlhaka modimo a re ke se mo se re ka se bolelang ka moya wa lelang ba modimo is the power ya ke power to overcome Satan ka modilong ka moka ya le power ba modimo ra le malwetse ka moka wa fenya ka moya wa lelang o fiti because ke se sengwe se ba modimo re tshwanetse re tlhokomele re bo sa bolela ka moya wa lelang ke le bollo ke se ke promise and I feel mo promising is the power bibele yiri
motlhang le kry-eleng moya o gwalelang le tlo fiwa maatla le le fiwa maatla le tlo tsamaya mo tseleng ya borapedisa bo edisong mara maatla a re fiwang bona batho ba modimo o ya kore re overcome lefase le re ka utlwelela motlhang ka modimo nako ngwe a ke re a bolela a feta go bala lengwalo le ke rile bororo a le balela our open scripture a re ra molaetsa wa a total separation with the things of the world le o bona batho re palela ka o fenya dilo tsa lefase re tlhoka moya wa haleluya amen ga no botho ba re nako ngwe batho ba modimo re fe bororo di prayer request haleluya ma e prayer request ya rena ke tlhoka moya wa haleluya ba go ba phuto ba rapele le wena bibele re Paul ne a le moni etlo mona bona pele a kopana le batho ba ne ba khale bona ile ba dumile a ba botisa ka rena le na le moya ba rena re tsanga ra utlwa ka moya wa haleluya a re le kolobetse ka kolobetso ifi ba bolela re ka kolobetso ya John a re no hona le kolobetso ya e tlo lifa moya wa haleluya ke le kolobetso e le John a fela botsa batho hona le yo a nthathamang ene yena dina la ga ke Kriste Jesu ka re ba dumela ditaba tsa Paul baya ba kolobetswa bibele re Paul aba ya matso ba moela moya wa haleluya because ke promise ya modimo le dira modimo le re dilo ka moka ba ba modimo ke tlo fita mara le dira modimo lona le ka sthuli amen ene motaka modimo mo tira ke moratile ga bolela a promise ya modimo a yi weli fast se re bona gore e wela fast it is because rena a re tshepa mo plus tsa modimo Abraham a shuba no modimo o bolela le yena a tsaya modimo le zing la a tsamaya a ya na yeshile and then modimo a tla a fitla a mo blessa a mo fa promise ya ile ya moya o halelela ene moya o we o fihlile ba modimo go na le se o se dirang o change motho e be se o kwa se se amen ane motlaka modimo re moya o motleka o fihlile ba modimo e no ba gano ke tsamaela go pele mara ke ka mo motlaka modimo o re rile ka teng o fihlile ba modimo moya o halelela e o changeile a o sa rata silo sa lefase o tla o pointa fela to the word of God and o pointa go le tsela modimo le tla modimo a o le tsika go pulo fela mafelo lo ke bile wa le obey that is why a re le mrata le tlo obamela le melao ya so mtaka modimo bana ba modimo a bolela a re he o krele moya wa lela it will make you to love the Lord and believe all his words and it laba ile ni se sela go believe in his word because o tlaba a o file buyena and buyena bo la bana ba modimo ke a helper wona moyo mokhetho ke yena a wa ngibile a o thuse amen o dumele lezwi la modimo lo lohle and o le tsie and o le tsia o le obey and o le obey mafelong dikeng tsa semoya di tlotsela mo wena and le wena self o tlaba o na le experience ya bophelo ba semoya kgopolo ya gago o tla ba o tsene kgopolo ya Christ ba no anke kgopolo ya Christ e le mo Christ e be mo rena e go utlwa le wena ya no kgopolo ya Christ e tsena ke se tupula sela bro ra se ba dile sirle ye modimo a bitsa Abraham ba ba ne o le a tloe mo yini mo kgopolong ya gago gore yena modimo a tle a tsene mo lefelong le le empty e be yena ye a letlatsa gore mafelong go tle o be o tla le bo wena so mtlaka modimo a re moyo mokhetho e ke bolela ka wona ha is a token for every believer not as a group because baba mo dire khono twa mo re ma o bante re rona mela 3 a re fi a tseng mo la di gate re tsena go ba re ki ba le ba ona mela di train ka mokabela bano le a o ka inamela ngwana modimo mara o ifelela go ka sekolo bano bana ba modimo niting etetseng na go re phela mo re ka lebella o ya ka di sign tse modimo a re tshepise go mafelo a mabaka re tlo bona ka di sign re phela metlheng ya bofelo ya a token ya nyapela gore motho a tle a khonona mela 3 bana motlaka modimo mo ngwe ya bolela ba modimo o tshwatsa ka re iketlile ba no re le go platform re le tile 3 ba ba mo re phoketsetse mo matsong le ba le dispokeno kwa di bolela dilo tse re ka no rena go nke bolela ka re ke phela mo South Africa motlaka modimo re le mo training ba ba mo re reka packet of peanuts ba ba mo packet of bananas re emetse 3 mara ola wa tisa ba training tlo tsena na go manga ba bona e fela e latela ba update ba re sorry to ba late ka 30 minutes and it's the moment ke mo the passengers ba thoma mo ba relax ka re ba tsere re training tlo ba latanya a roska relax because wena o feel mo yo mokhe because o tlo ba wena o sa lebeletse re ba re le tota na go manga o tlo palela ka utlwa the voice the sound
of the train. And the sound of the train, give voice. Yamuruma wushu. Amen. Omo athethise ngori ukuthi amurumela mutheni yakufela. Kanti mhlanga muthi ali lekuphila wena uphele attention immediately ukwa that voice. He uluru ikemiselisa training la waitsia vele. Mirwalo ka muka wa ilala. Mara utsia morwalo o muwano ka ske ole le botlhoko. Are utsia briefcase yawo. Ke the prophet wa di bulela ditaba. Amen. Are ke bulela ka briefcase ke bulela ka Bible. Amen. O itse ka ini ka tumelo. Amen. And the only thing I got to tell about him is that he now to some. He tawaya aisa lowe na yo apila nkambo wena ki Christ ka sibi. Then o amweti ni kolobetso ya moyo mukhe. And yo amela kolobetso ya moyo mukhe ba bana ba o filwe matla. Re balele bro mo ditiro chapter not chapter 7 chapter make ya re sa lona mo chapter 7 bro. Re ke re bone something se sira mo riska kono vale moyo mukheta re thomele yona mo verse 51 jump oye go 51 amen Victor chapter 7 yona ba le kwelike bala ka mkhao le nala la melala e methata ba o se bolle dipelo di tsebe a ke re moyo mukheta ke le bollo la dipelo amen no bana ba modimo re na le melala e methata a re nya go bollo di tsebe le dipelo amen e o bona modimo sa re se tswalelo renale this character. Hallelujah. Kabitla la kanecha moyo omkhetho. Tshebo tsa wena ba di dirilego. Ke tshele lena e dira. La bona re tla mo pholoso ngwana wa modimo tlanga modimo are is a token for an individual. Amen. Aore ka re ha bo papa ka bo rakhulwa ka ne ba ira tsele nna ke di dire. Dilo tse ba go di against the word of God. As long as you are asina backup ya lentswe. Ka be wa tso se dirile. Because as se ka so go le ka se. Ka no re phela mo nako eng bana ba di batho ba sa tshwareletse dilo mekgwa ya bo papa bo kofu. And re hana o bolotsa ile ditsebe le dipelo. Hallelujah. Tsena pele ka yona bro. Ke o fi mo profeta yo tata wena ba sa ka ba mkhomane. Ba bolaile ba o ba lego molela pele ba bona ba ba Bibele e re modimo o nyatsisa tsa gae gore go tsa modimo di anyatseya mo lefaseng a re boneng ka mpo modimo a tliseng promise a tshepiseng yona re o na le letsatsi le le tlang before letsatsi le fitla mara ka gore a dinya go fetsa lefase moka ke go romela mo profeta Bibele mo brura fetsa mo ba bala ngiri ko mo fe mo profeta o batho ba shiki ba mo tlhumareng o mo fe mo profeta today the prophet wana go ya rena o tlhumaritse ka batho ba ba kae ba bangwe ba wana re bona ka mo we are saying we are message believer ebile mara re raine a re nya go o dumela lentswe la modimo and se se ra mo re skanya go dumela lentswe la modimo it is because modimo o veile a veil ore ba ba tshwantse ba bone taba ke ba ba na le moya o mokhetwa because motlanga modimo a re motho a tlhoka moya o mokhetwa bana ba modimo he is blind to God and his truth se tsena pele ka yona bro lena mothumuluki yo lena le mo ekile go la molai lena le filwe go molao ka go laeletswa ke ba rongwa mokale se o laeletswa ke ba rongwa mokale se o lotole ya re ba ikwa Stefano a rialo ba bitwa ke dipelo ba lo manya meno ba mo lebelechi yena a kala moyo mokhetwa na bona se se ra mo rena re sa kra moyo mokhetwa ba ba dimele tsena modimo le rerwa le di tshuphu le sa tswa go ka silo re tsala dipelo amen le tsela modimo le monate e go sa le thoma se o le tsia ka tumela a bona dilo tse dingwe le nna di ammakatsa ne ke sa tshepe re ke tlokopana le tsona mo message amen go re le tse fo so wa itse ka tsanze la itse re ba modimo di fe ba bolo too much burro la fela ngata le brother ka le pake a be na go ngwe ne ke khono go tsiwa burro ba sa dance ya raloka ba botise le bosi go ka se shoti ko lo fast shoti ko lo fast to lo ila lo ka bushi uso wa isaida television ita roba la ile on re radio because kinya bo tlo di tshamiki le bia hallelujah
ena go e thomo wa la message o ka ba di ba umba rera ba bulela ka total separation di television ba di ka tlala pelo man mara ba bulela bjang ba tlanga ba modimo re ska lebella generation mo la lebella ke lefase la ka moka mara le tsela modimo la ba Roma chapter 12 le reng le a re cheche mo di hopolong tsa rena re ska be ra tshwana le ba lefase that is why Abraham modimo a khonile ba modimo o mo fa the promise because o fihlile mo aba ai a bolela le yena a tya le etlo la o change hopolo a se thole a be le hopolo ya lefase a lebella re ya no tshwantse o be mo le hopolo ya modimo no bebele ya go sa mo ba modimo re nako engwe re bona re sa mo mo khetho rak e ba Elisha aya felelwa morwalo o mongwe o re tshwantse re o lokise re tlala dipilo ba no moyo mokhe bibele e re bona ba tlala dipilo Stefani yena a tlala ka moyo wa lena because ne is a separate person mo hara bona ba no ba modimo re tle re amoele moyo mokhetwa a re kwele le tsela modimo le ribetle ba tshale ka matla tsona di bo moyo mokhetwa o fitlhile ba modimo ke teacher ene be le ke nne o ta dilo ka mo wa tsona dilo tse dingwe e bro ara tshwanela re tle le tshenya re le botsisi haleluya e o re moyo mokhetwa o fihlile o tlotla o ruta o re se a se dire e se ntse le ngwa ke ra o re ke etele bro le shi ko motsisi bro le shi kana le ngwalo le la o tsa ngwana ko ntlong le kae ke ngwana o mo file akere ba bang ke dilo tse ba mo di mo fihlile o tsa re modimo o re lokolla moka mo dilo tsa lefase da sa mtlhaka modimo a re ke security ke ownership completion today ba tlo ke lela ba modimo ba re ba dumetse ba na le modimo mara ba sa setse dilo tsa lefase thuma se morao mongwe na go ngwe ke bona mtlhaka modimo a khala ka o sala dilo tsa lefase morao ona dilo tse dingwe le na ke so khale so ke no di thomo di tsiba mara mola ke lo molo mara na go ne ke na lo ma 16 21 years ne ke sa di tsiba mara di thomo o tswelele ka no mara ke re di nyaka ka mangwalo o tlo kry ra ke degree ape nga skre le ngwalo le mpotsa re ne re ke tshwanetse go celebrate Valentine's Day ke tlo ipeka ba ka no ya ka le dira modimo ba ne go ya modimo e tlile ya modimo e tlile ya tsena ngwana modimo moyo mokhetwa teacher o tla o ruta dilo ka moka and then wa tla wa tsiba theory ya no re ke re bro ra ba le ngwano le ba modimo up to verse 55 lela ditiro ne ke nyaka re yona verse 54 ela and 55 motlanga modimo a he traka go bona traka na go ba sa itlase ba sa isili isa ikuri isa na le mkoti kuno ka ba tsa ba ka se khonu isila bo se ba ka isila ditata mate di mo di thulana mkoti ya rena ba nomdi ke dikenywa tsa nama tse di leng bebele o ya ka le ngwalo la ba Galatia chapter 5 verse 19 kana that is why mafelo ngwana ba modimo re sa grey promise ya moya wa modimo e le moyo mokhetho le ngwalo le ka khona mo re tlatela ba o re tlatela ba modimo re moyo mokhetwa le yona ke promise ke ngwalo le ke le khotsetseng lona Joel chapter 2 e bale from verse 28 amen a re ke le gore ke tlo tsholela moya nameng ka moka ba rwa le barwedi ba dina ba tla re ba tla bona dipono and a ona mo le re ba tlo preach bo sister dipono a ba di bone ba prophesize ba ne mafelong le tsa modimo lona le tla ba theka further away go tseba ba tshwantse ba diredi ka mhlaka modimo a re he isala ke bulela ke re silo it is still Ura is a complete job. That day at Calvary. That is why a number of Jesus how you are it is finished. Modimo a o pholosa ba modimo a o pholose ha o pholosa ma felelo a o fe boyena ene e a fihlile ya ba o ke yena a o file boyena a re ke modimo a o file boyena motlaka modimo a re cannot separate the word, the spirit and God are one. Ba re bulela ka moyo wa lela le modimo a o file wona o file boyena modimo ene a o file boyena mafelelo wena o overcome dilo ka moka tsa lefase. Hallelujah. Bala ona mola ditiro bro le la ne ke le re fetse ya chapter 7 a re tleng mo chapter 1 verse 8 chapter 1 verse 8 amen yona ni go ke ba la ga mo le nna go fua matla le moyo mokgetho o theogela o le ba go modimo la bona na go mo e re tsamare re powerless it is a re tsile o re modumetse because a re dumela ba modimo re tlo fiwa matla motlhang re amoela moyo mokhetho ba le bona na go mo re ba powerless a re so amoele moyo mokhetho
re na le moyo mokgetho wa bana ba modimo re tlo thabela lentswe la modimo ba kgame ngwana modimo dilo tse bibele di re ke tsona di nyamisang moyo o halelang and then wena o tle o eme lefelo le modimo a o nyakang e le mololo le bona bana ba modimo apere moyo mokgetho wa di dira dilo tse ena bo mbona re hanela mo dilong tsa lefatshe e motho a duletse magazine kgotsa television o nyaka ene mola nyaka ene rest or joy mara di ona mo moyeng mo mokgetho because joy imo lentsweng la modimo rest ba ba modimo imo lentsweng la modimo that's why le mona Matthew chapter 11 verse 20 are ka mo nna go botlhe ba limelwa yena modimo tlo fa ene khutso ya o sa feli and no krele khutso ya o sa feleng bana ba modimo wa itse ya o tsamaya mo lefatsheng mo tsamaya wena o iketlile e bila ona taba re lefatshe le ira ine ane wena o tsiba se o skreile ke o se amwetsi o re se ke se le monna ke yo a le monna o na le matla o phala wa lefatshe ba le o na le yo bana le matla o phala wa lefatshe mona modimo o tsamaya mo tseleng ya borapi a o ithata le ke bolela ka wa ba khwa mabror arbaleng Morena Jesu bolela taba ya re balele John chapter 14 bro re bale verse 13 to 17 and then re tshela re bala 16 Morena Jesu bolela taba mo John chapter 14 13 to 17 Hallelujah Seli kupela ho ka lina laka seli kupela ho ka lina laka le ge e ka bang ke tlo se dira gore tate a be le tsago ka morwa ge le kgopela selo ka leina laka e tlo ba nna ke se dirago ge le ntata le lotlola melao yaka mme nna ke tlo kgopela tate a tlo le nea molwedi e mongwe gore a tle a dule le lena go iša go sa feleng la buka mo bana ba modimo a ke re motlhaka modimo a re o kreye moyo wa lelang go taira re o rate modimo ba le modimo a tlile mo wena bana ba modimo a watla motho fela re montweng ya le bia bophelo amen o tlile hape le molwedi right mara o tla ka edi bana ba modimo he re lotola lentswe la modimo amen and then so yena molwedi wa tla and then molwedi a re tlile bana ba modimo o tlo go ifa wena o tsiba re wena kana o lwe ka sere molwedi o lwedi bana ba modimo rena Jesu o fenyetse khale go teng ya sefapana sa rena re be ba fenye go tsamaya ka o tshepagala mo lentseng la gae ka Abraham modimo a re tsamaya modimo Abraham a emella a tsamaya he modimo a leka Abraham because Abraham a tumelo ya netletse motlhaka modimo a re it was a gala faith Abraham a sa botse modimo o ntshepise ngwana mara today o re yena ngwana o la o moti ke motse go dira setlhabelo ka yena modimo Abraham tsere modimo mo lentseng la mo letsong la hae la borapi ka moka o fitlhela mo bana ba modimo a ke re utlwile re mo la brore a bala verse Genesis chapter 12 ore a tlo tsamaya Abraham o tsamayana le mongwe me kae ya kae Abraham as focus mo re lefatshe le re ne science e re a re nna ke tsamanga re die say the Lord amen and then mafelo aba mo fedi because ne a tsamaya le molwedi hallelujah e ba ile up to 17 bro hour 17 ke moya wa thereso o le fatse le tsa kone go amogela la bona o kirele moyo mothetho o kirele moya wa thereso le fasile ka sekgono o amoela that's why motlhaka modimo a re true Christian e a ira decision di ba odd to the people of the world amen ngwana modimo a ira dilo di makatsa lefatshe because yena ha di ire o ya ka lefatshe o di dira o ya ka lentswe la modimo amen ngwana modimo e lefatshe le ya kwa yena o ya kwa amen Amen. e bona modimo a sa re ka moya wa lelang bana ba modimo re hana o separate motlhaka modimo a re o separatile and then o kreye moya wa lelang moya wa modimo se o tlo se creatang o tla create lenyora le tlala ya lentswe la modimo so that is why o separatile ngwana modimo le batho ba associate le bona associate with the people ba tlo ira gore wena o be le a thirst and hunger for the word of God amen as long as ngwana modimo o hana o separate le ba heno le ditshobetsela tsa khale modimo ka se khone bereka ka wena because a church is a called out amen so yena mo atlile bibele e rile ke molwedi a se bro and ke wa tini ke yena kheresh o le fast le ka se khone mmona hallelujah ifeleletse bro ka o bana le sa o bone mme sa o tsebe lena go mmile a tseba ka ge o dutse go lena mme go ba ka o lena
wa bona e moya modimo o tlile mo wena wa dula mo wena o tlo khona o tsima and wena mo tlhaka modimo are a man without the spirit of God is blind to God. That is why the facility South it is because abana wona ban mara baba o meeting ba mo modimo mafelo o dula mo bona and then le wena se go khona utlwa ka nnete moyo wa lena go tlile mona ebile wa ga go lla o bontsha re ngwana modimo o phela byang o bulela byang o kore a ja o ira eng 14 bro hona mo John mo e ka nna le o le mo yona 14 aske a re ba le mo 16 verse 7 yona John amen 16:7 amen o mmeke le botsa tselo tsoge kere wa le gola re dikoga gobane ge ke sa tloge moledi a ba se tle boledi fela ge ke ya ke tlo mo roma a tla boledi bana ba modimo molwedi moyo mo tsheba ke molwedi ntwa e rilwa e bilwe khale and then modimo aba a re fenyetsa yona. That is why motlhaka modimo a bolela a re taba e ba modimo once o ba le a Holy Ghost it is all finished for the believer. Where at Calvary because mulwedi wa re le kula e tsamaya ba ne ka tsamaya mulwedi a ka sihli then mulwedi wa rena ba modimo o tlile then sa rena gore a re bumeleng lentswe la modimo bro listen o tsere spoken words sa hao amen don't fela ke senyana le mogalabe mo ba le mogalabe mo a ke so ka no tshelela mo page 10 o ba le verse not verse o ba le page 10 o ba le paragraph number 32 ya re buletse ka go le mogala ka khopela re be le mogala ke tsirisa sekhuo maybe sekhuo se na bomwe ka re ba modimo need anything nako ya di exclusivity wa itse re nako re thomotse ya this message ba tlhaka ba modimo ne ba fela ba re fa di spoken words re di bala re mara sekhuo se di CD so ra sa ba kra khethi so ya di CD mara sekhuo se ene sekhuo sa mona ola mas deep as tene ya go ako na ba no ba modimo ngogo ba teng ngogo e la ka spoken words e bro ra sharing ke dumela re mo ha go botlhe re na le sona haleluya skile ka sekhuo sa tla ka Sepedi maloba go tle ba re skile ka Setsonga maloba go tle ba re skile ka Setsonga spoken na ke thomle ke sibona ka sekhuo ka tle re mo le go brurile go voice of God o se rekile go voice of God mkhalabise ka Sepedi aba a kwa mkhalaba a dipaka mo dibuka tse ke tsa Sepedi mkhala moruto mo ka go di a se reka spoken words mo bro re mo service itile a tletse nna broro la kra mogala ba pakele dibuka mo a tsa di tshwara dibuka tsena a khatla ka sona ene o se balile ke mo tla ka mpa ntshalo se tsang ka teng mara ke re wa no baby a tsa tsime bo tshwere ka tsa borodi mara o di kwile di taba tsena di le so ka re o di kwile bana ba modimo dibuka tse a di badiwe tse testimony e nngwe batho ba modimo e nna ke itireleng mo molaetseng rena ona ba re wa bless na go ba modimo ba amoela message ne le spoken words ka sekhuo wa ba le a brother o mongwe le yena a sa tsebe squat e tshwanela le rena so as a tsile ka le first year ko grade 2 ina go sa sa B a tsaya mmilete a ibala modimo ka re ke teacher a mo ruta sekhuo oro ke bulela maka e re go bulela maka brother go bulela mafelo ma krea mmere go bankeng haleluya go re di bala le to krea di testimony a fela ka krea mmere go a sna metric mara krea mmere a bala spoken words because for no as tshwara a livella tight le fela a re go na le taba le tinya boli kwata ba e and then a tsena le yo so bro ke le mbalele paragraph 82 mo page 10 amen yone bala ka tsena ndi wa ka fale o fela are dinonyane tša lekopa diturupa mo o lokile ke seema sa kgale o pša ke sa thereso o ka se bone maeba le magokobu a tlhakanetse ge o bona re sa kry moyo mokgetho amen e di bona re sa kry moyo mokgetho e re ne bororo dinonyane tse pedi di irang e le bona re sa kry moyo mokgetho associate ya reng a ya loka haleluya o ka se bone maeba le magokobu a tlhakanetse dijo tša tsona ke a fapana mekgwa ya tsona ke a fapana dikganoga tša tsona
dia papa di khanyo tsa tsona dia papa Bana ba mokreste di khanyo tsa a di tshwane le batho ba lefase. So le dijo tse a tshwantse a di je mokreste tshwantse di khao di sa tshwane le ba lefase. So ba re bulela ka dijo ke bulela ka a spiritual food. Ya nako ya rena. Is to stay with the way. Amen. Kana go tsotsosa. Ba ba ke se ma sa khale mara ke theresh. Amen. Mokreste na go mwa le bisa associate e loro o associate le bona ka wa ba sherela. Ira mmereko mo botse mara le go associate le bona ka re ba kry ba le mo le shishing le wena o wela mo le shishing wa si ona bana ba mo no a re tsile mo re bana ba mo di mkhanga mo di a mo ya wala go officially o tlo dira re wena o tshware ke tlala le lenyora ba no ngwana mo di mo always associate with the people who will make you to hunger for life and live with people who mo le jing la modimo ne le feditse mogala amen Omeki ka tsela ye go le ka lefase le mokresete ge o boluditswe ka moya go mokgethwa go ra gore go ripa go toshanama ke 32 ya tshelela mo 33 mogala lebollo le be le kgona go ba fela monneng upya ge mosadi a be a nyetswe go monna o be a le karolo ya gagwe o be a boluditswe le yena le a gopola he mosadi a nywetse ke a le ka monna amen he modimo a bolotsa monna o re ke karolo ya ene ya lebollo le amen tsela pele ka Timoteo fao irile go ka fao ka go seganetšege mosadi o tla folofwa ka go belega bana ge a tšwela pele tumelong le bokgethwa ka pelokeledi ka moka ene di mo lentsweng re ka se change taba e amen sila bororo ke tlo tsenya go tlo ba sa spoken with se thuma tsilela go 35 haleluya bjalo ka ge Jesu a rile bjalo ka ge mo bile bjalo matšatšing a lotso ka fao go tla ba bjalo go tleng ga morwa wa motho gopolang dika tšeo ga se tša dirwa tlase setumo le Gomora Sodoma le Gomora lefaseng magareng ga ba madumedi upya ebile go ba kgethiwa ba bile twantle ome Abrahama o be a bile ditwentle da bona gore modimo a tla kgona re fa promise e o di bile tsantle amen as long as re sa le ka mo ara tlhaka modimo ka se kgone go ipona ta mo ara re amen sila bro o ba le 36 mara for sure from there to first paragraph ya mafel mara no 36 ene yona 36 ka fao lebollo moyo mokgethwa le kono o bolotša pelo la wona moyo mokgethwa o tlile ba ba mo bolotša pelo gomme ke seka se sepilweng bana ba modimo moyo mokgethwa ke seka is a sign seka se refilweng amen o ska ba la yo tsemkhala o sa tsere sona spoken words still amen tshelela mo page 14 haleluya o ba le verse o ba le paragraph ka re tshwantse re thome yana mo morago mo le paging la go morago mogala mara re balele from 48 mogala amen 48 haleluya bjale ela tlhoko upya ka go se moyo mokgethwa ke seka ke ra gore gomme moyo mokgethwa ke setswalelo moyo mokgethwa ke seka ebile ke setswalelo amen bjale o tsene ka moara moyo mokgethwa bana ba modimo o tswaletse wena man haleluya e batho ba ya pipe ba bina ba re soma o isa economy ya lefase la yo ame ka silo o tswalele wena mo Christ haleluya economy ya ngwana ya modimo re lebelela tsa go le modimo amen sela pele ka yona nyana bro ke seka tseo modimo a sepile go bana ba gagwe ba ba kgethilweng o gana wona ke go kgaolwa go tswa bathong gomme go amogela wona ke go fetsa le lefase le dilo ka moka tša lefase nako le ga moetse moyo mokgethwa bana ke go fetsa ka moka le lefase amen o kgawane le tsona and then o tle mo moreneng ka nako tsotlhe
le go ba se tsweletswa seo modimo a beilwe go setswalelo sa go se amogela modimo ga sona. ke seemo yo mokgethwa o leng sona. Amen. Ke be ke fela ke šoma ga balaweni. Bro mo re feel example ke tlo no tshenya fa tsilela mo page 18. Hallelujah. O ro balele ga no ke lo tsalla ba ba modimo re tlo tsalla o khale Bibele irile ki ya re ba le verse 64 paragraph 64 mkhala. Amen. Paragraph 64. Setswalelo seka moya wa bophelo modimo le godimo mohumutši bophelo moemedi yena ke nna se ka kgona go ya pele ke iri ka yona. Vanhu va modimo mo ya mo profeta wa o sa bolela and o create lenyora mo batho ya no mara o batlisa motho ya o appointisa wa ba sa re mo mokgethwa di mana mathomo bro re ba bala ke ni sitswalelo sitswalelo ka square again seal and then yitla yin sika kini sign and then I know ba a sign fele bila pe kini bro bala ha moya wa bophelo ke mang motho a sa nyakeng bophelo. Hallelujah. And ke bele ka bophelo ba lefasile bophelo bo sa feleng. Amen. And ke ine hape bro modimo wa le godimo and ke ine hape mohumutši ine hape bophelo moemedi. Re nyaka di lawyer rashi Pastor Mapola sa le a bolela mantswe a mangwe go lesong la Sister Malome a re le ntse la modimo le ka re ro a botse le tlo tsela le di social worker mmere. Amen. Because ke le ke lona ene moemedi ebile ke moemedi ebile ke dilo tsotsole and o tla mo letsing la modimo and then be ya modimo a fihlile ile a comforter bana ba modimo lengwalo le bro re tswalle ka lona la Matthew 11 verse 28. Hallelujah. Matthew 11 verse 28. All right. Kamo nna botlhe ba le lapisitswego ba le imelwago nna sekolo kutiši Ari email mo lefatsheng ba ba modimo. La me nyaka rest e kae mo letsing la modimo and le ntse ke eng ke moya and le wona moya ke eng ke modimo. Modimo wa re bitsa ba ba o re biletsa moya and a fetso re bitsa ba ba o re fa promise. O bitse Abrahama a mo tloela fela o mo file a promise. Promise ya rena ba ba modimo a re mitlheng ya bofelo ke tlo tsholla moya wa ka nna meng ka mo. Hallelujah. And because arna moyo mokhetwa ba ba modimo we apply a re khone bona re modimo o tlisitse moya wa ha. So mkhanga modimo a re as long re ka ba le moyo mokhetwa ba ba modimo re tlo tseba re tlo khona o yema ra ya menda na le tumelo ya nnete because through faith comes by Holy Ghost. And o na le Holy Ghost o na le revelation ya Jesus Christ in you. Amen. Tano ba ba modimo re a leboa ke ditaba tse di re ka di bolelang ka ba di sa mogala le spoken word tsela wa sa ba no a re no yemisa mo for today and then modimo a tlhonolo fatse ba ba kana botsotsotle ra itshoka character e. Hallelujah. A kre maloba ke ditupule tse di utlwe ba yo opela le ka Setsonga ba re tana moyo o kwetsima e lava wena. Because o fihlile ke molwedi ke teacher o na le tse dingwe di chapter ra di bala mo tlo bona ka nnete ke yena teacher wa dilo ka mo. Hallelujah. Because na bo ba re ba tata ka mo ba rera ba 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 re fa di sermon tse good mara mongwe ba ka fishi mara o yena o tlo o tsia a o fihlisa because he o na le moyo mokhetwa ke revelation of Jesus Christ in you. Spoken word say ke boletse ke re mo hae mo ke sa Zulu say a tso se bone ka matlhwa o ba re stay so pero ora ka moe o na le sa sekgowa stay Tsonga le Zulu. Hallelujah. Ka no ora ana sona ba ba modimo di feletse re bora re ka ya mare bolela ba modimo re this day this scripture is for preaching you. Hallelujah. Re tloka moyo o halelang ba modimo di mate a re tshonolo fatse.